kuba Amerika ibuza amato kugenda mu mazi mpuzamahanga ni igikorwa kigayitse kitemewe n'amategeko kandi ni urugero rw'ubujura bwo mu mazi. Ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran zivuga mu buryo bweruye kandi bushimangiye ko umutekano w'ibyambu byo mu kigobe cy'abaperesi no mu nyanja ya Iran ugomba kuba uw'abantu bose cyangwa n'uw'umuntu umwe. Niba umutekano w'ibyambu bya Iran biri ku kigobe cy'abaperesi no mu nyanja ya Oman uhungabanye, nta cyambu na kimwe kiri muri ibyo bice kizaba gifite umutekano. Gukumira amato bikozwe n'igisirikare cya Amerika ku nkombe z'amajyepfo ya Iran byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Perezida Donald Trump yavuze ko ubwato bwose bw'ingabo za Iran bwegereye amato y'intambara ya Amerika buzahita buraswa bugasenwa. Washington irimo kongera igitutu kuri Tehran nyuma y'uko ibiganiro byo mu mpera z'icyumweru gishize bitageze ku masezerano yo guhagarika intambara. Muri uku gukumira, Amerika ivuga ko amato ajya cyangwa ava ku byambu bya Iran azajya ahagarikwa ndetse n'andi mato yishyura Iran kugira ngo yemererwe kunyura mu nzira y'amazi ya Hormuz. Tehran nayo yasubije ivuga ko ishobora kwibasira ibyambu byose biri mu kigobe cy'abaperesi no ku kigobe cya Oman. Igisirikare cya Amerika kivuga ko amato y'intambara azajya ahagarikwa muri iyo nzira y'amazi azajya asubizwa mu buryo bukomeye. Kubera ko Strait of Hormuz ari ikarita ikomeye ku bihugu byose bihuriye mu ntambara bihanganyemo na Iran, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Kuri Iran uyu muhora nyine niyo turufu ikomeye yo kuyirinda, bagashaka kubugenzura kugira ngo bafate ubukungu bw'isi y'ingwate kuko bazi ko ariho bushingiye. Bamaze kubona ko badashobora gutsinda intambara isanzwe n'ingabo za Amerika, bakoresha iterabwoba ryo gufunga rubini y'amavuta n'umuriro kugira ngo nyine bamanure igitutu cy'ibitero Amerika ibagabaho. Zongeye kandi gushyiraho gahunda yo gusaba amafaranga amato anyura muri aka gace mu buryo Iran irimo gukoresha ngo ibone amadovize yo gushyigikira iyi ntambara irimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gufatirwa ibihano bikaze. Perezida Trump wabona uyu muhora wa Strait of Hormuz nk'ahantu hagomba kuburizwamo imbaraga zose za Iran burundu. Intego ye nuko Amerika yakwigarurira uyu muhora w'amazi binyuze mu gikorwa cya gisirikare wenda nka Operation Epic Fury. Amerika rero ikaba ishaka gukuraho burundu ububasha bwa Iran bwo gusaba amafaranga amato no gufunga imiyoboro y'amavuta ijya ku nshuti zayo zo mu Burayi na Aziya. Kugenzura Hormuz, Amerika ishobora gufunga ibyambu byose bya Iran bigatuma iki gihugu kidashobora kugurisha amavuta yacyo cyangwa se kwinjiza intwaro zivuye hanze. Israel yo ishaka kugenzura uyu muhora kubera ko nyine amasezerano menshi y'intwaro n'inkunga by'amafaranga byose yoherezwa n'imitwe na Hezbollah anyura muri iyi nzira yo mu mazi. Gucunga uyu muhora neza rero binyuze mu gufunga amayira yose Iran yakoresha ngifasha inshuti zayo mu karere, bityo bikayandagaza mu buryo bwa gisirikare no mu rwego rwa politike. Ibihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde, Ubuyapani ndetse yewe n'ibindi bihugu byinshi byo muri Aziya no mu Burayi nubwo bidashaka kujya mu ntambara imbona nkubone, birashaka ko uyu mwinjiro ufunguka ku ngufu kuko nyine hafi 75% n'amavuta n'ibice binini bya gaze bikoreshwa ariho binyura. Kuri bo uyu muhora ni ugena niba inganda zabo zizakomeza gukora cyangwa se niba ubukungu bwabo buzasenyuka. Niyo mpamvu ubona ibihugu nk'Ubushinwa barimo gukoresha imbaraga za diplomasi uyu muhora ufunguke cyangwa se nyine ntufungwe burundu. Muri make Strait of Hormuz ni igice cy'isi giteje inkeke kuko nyine uhagenzuye wese aba afite ijambo rya nyuma ku bukungu bw'isi yose. Buri ruhande rubona ko ugenzura aya mazi ari we nyine uzaba utsinze intambara niyo yaba hatamenetse andi maraso ku butaka. Strait of Hormuz. Ubundi nyine iyi Strait of Hormuz ni inzira y'amazi ifite ishusho y'ukwezi ihuza ikigobe cya Persian Gulf n'ikigobe cya Oman ndetse n'inyanja y'Ubuhinde Arabian Sea. Nubwo uyu muhora ufite ubugari buri hagati ya kilometero 33 na 53 gusa nyine mu gace kawo gafunganye, akamaro kawo ko ku rwego rw'ingamba ni kanini cyane mu buryo nyine funze kwitwa inzira y'ubuzima bw'isi yose. Kugeza muri aya matariki rero muri Mata 2026 imiterere y'uyu muhora irangwa n'ubushyamirane bukomeye bwa gisirikare n'ihungabana ry'ubukungu bw'isi. Nyuma y'aho intambara ya Iran itangiriye kwa 28 Gashyantare, iyi nzira yahindutse ihuriro ry'imirwano ikomeye. Vuba intambara yatangira uyu muhora wanyuze mu byiciro bitatu by'ingenzi. Urwibutso ku bitero by'ibigwanisho byo mu kirere, umutwe wa Iran ushinzwe kurinda impinduramatwara ERGC wafunze inzira ku mato yose afitanye isano na Amerika cyangwa se Israel, bakoresha utudege tutagira abapilote
drones, misile na mine zitegwa mu mazi. Nyuma y'agahenge kageragejwe kuwa 8 Mata, Iran yagerageje gushyiraho gahunda yo gusaba uruhushya rwo kuhanyura, aho amato amwe n'amwe yasabwaga kwishyura arenga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda nyine kugira ngo nyine anyuremo umutekano usesuye. Kugeza uyu munsi wa 15 Mata 2026, ingabo za Amerika zigwanira mu mazi US Navy Seals zatangiye igikorwa cyo gukora mine mu mazi no kugarura ubwisanzure bwo kugendera mu mazi. Amerika irimo gufunga amato ajya cyangwa se ava ku byambu bya Iran mu gihe irimo guhohereza amato mpuzamahanga atwara amavuta n'ibindi bicuruzwa. None se ubundi kuki yitwa inzira ifunganye Hormuz? Strait of Hormuz ni inzira ituma ubucuruzi bw'isi yose buhura n'ikibazo cy'ubufungane bitewe n'uko amato yose agomba kuhanyura, kandi nyine ni ahantu hato cyane. Inzira amato manini atwara amavuta anyuramo zifite ubugari byibuze bwa kilometero 3 zonyine kuri buri ruhande. Ubwo bufungane rero butuma amato nk'intego yoroshye, ibisasu biba biri ku nkombe cyangwa se nyine ku bitero by'amato. Mine niyo zaba nkeya cyane zishobora gufunga inzira yose, kuko nyine nta kigo cy'ubwishingizi gishobora kwemera gufata inshingano kuko ingano ya mine ziri mu mazi nyine zitazwi. Gufungwa kwa Hormuz mu ntangiriro za 2026 kwateje ihungabana rya mbere rikomeye mu mateka mu bijyanye n'ingufu. Izamuka ry'ibiciro by'amavuta, ibiciro by'akagunguru ka essence bizamuka ku kigero c'120%, kuko nyine kazamutse akagera ku madolari 120 yose muri Werurwe 2026, ibintu bitari byarigeze kubaho na mbere. Hafi 25% by'amavuta yose anyuzwa muri aka gace, akaba ari nayo mpamvu nyine ibiciro byazamutse. Haze n'amavuta ashobora rimwe na rimwe kunyuzwa mu miyoboro yo muri Arabia Saudite. 20% bya gaze y'isi yose cyane cyane ituruka muri Qatar nta yindi nzira ifite yo gusohokeramo usibye Hormuz. Ibihugu by'Abarabu nka Emirati z'Abarabu na Qatar bikura mu mahanga 80% by'ibiribwa binyuze muri uyu muhora. Ibiro bikaba byarateje ikibazo cy'inzara n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa byikubye kabiri, nabyo bikaba byarazamutse ku kigero c'120%. Kuri Iran rero uyu muhora ni nayo turufu yo kuyirinda. Mu gutera ubwoba izafunga robine y'ubukungu bw'isi yose, maze Iran ikagira ijambo rikomeye riruta kure imbaraga zayo za gisirikare zisanzwe. Kuri Amerika n'inshuti zayo gufungura uyu muhora bifatwa nka nkenerwa ku buzima bw'isi kugira ngo nyine hirindwe isenyuka ry'amasoko y'imari n'ubukungu. Muri uyu mwanya Strait of Hormuz ni agace ka gisirikare, nubwo ingabo za Amerika ziri gukora ibishoboka byose ngo zikuremo mine kandi nyine zifungura inzira, amato ari kuhanyura ni make cyane ugereranyije n'uko nyine byari bimeze mbere y'uko iyi ntambara itangira, kandi nyine ubukungu bw'isi buracyari mu gihirahiro mu gihe cyose uyu mwinjiro gicunzwe mu buryo bukaze. Ibiri kuba muri Strait of Hormuz muri iyi ntambara yo mu mwaka wa 2026 ni ikibazo giteje inkeke isi yose. Uyu muhora ntabwo ari inzira y'amazi isanzwe, ahubwo nyine ni nk'umutsi ujyana amaraso mu mubiri w'ubukungu bw'isi. Impamvu ya mbere ituma iyi nzira iba intandaro y'amakimbirane akomeye hagati ya Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, nuko iyi ariyo nzira yonyine ituruka mu kigobe cya Persian Gulf ijya mu nyanja ngari. Mu bihe bisanzwe hafi 25% by'amavuta y'isi yose anyuzwa muri aya mazi, 20% bya gaze nayo ikoreshwa mu isi yose nabyo bikanyuzwa muri uyu mwinjiro buri munsi. Ubwo Iran rero yatangiraga gufunga iyi nzira muri Werurwe 2026, igiciro cy'akagunguru ka essence cyahise kizamukaho kigera ku madolari 120. Ibi bivuze ko Hormuz ifunze, isi yose nyine ihita igira ikibazo cy'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ibihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde, Ubuyapani na Korea y'Epfo nibyo byibasiwe cyane, kuko ibice birenga 75% by'amavuta bikoreshwa binyura muri iyi nzira. Iyo rero ifunze, inganda zabo zirahagarara. Uyu muhora ufite ubugari bwa kilometero 33 gusa, ariko nyine inzira yagenwe n'amato manini ifite ubugari bwa kilometero 3 gusa ku mpande zombi. Ibi bituma uba ahantu habi cyane rero kuri aya mato. Inkombe z'amajyaruguru z'uyu muhora zigizwe n'imisozi miremire yo muri Iran. Ibi bituma Iran ishobora kwashyira ibisasu bya misile bishobora kurasa amato yose anyura muri uwo mwinjiro, bitabaye ngombwa ko amato nyine ajya mu mazi. Muri Mata muri 2026 ubwishingizi bw'amata anyura muri kariya gace bwazamutseho 400%, bituma nyine amato menshi y'ubucuruzi ahagarara kuhanyura, kuko nyine byabaye nk'ubwiyahuzi. Abantu benshi bibwira ko Hormuz ari amavuta gusa, ariko nyine muri uyu mwaka wa 2026
byagaragaye ko ari inzira y'ibiribwa. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Qatar bikura mu mahanga 80% by'ibiribwa binyuze muri uyu mwinjiro. Muri uyu mwaka ibiciro by'umuceri n'ingano byikubye kabiri ku masoko y'ibyo bihugu kubera iyi ntambara. Kariya gace gasohora byibuze 30% by'ibinyabutabire bikorwa ifumbire ikoreshwa mu buhinzi ku isi. Bivuze ko gufunga Hormuz bishobora kuzateza inzara mu bihugu Afurika n'Ubuhinde mu myaka iri imbere. Gazi ya helium ikoreshwa mu gukora imashini zo mu bitaro ibikoresho by'ikoranabuhanga nayo ihanyura ku bwinshi. Kuri Iran rero uyu muhorane ikarita ikomeye bari kurwanisha uyu munsi. Iran ishobora gufunga inzira ku mato ya Amerika n'inshuti zayo, ariko nyine ikareka amato y'Uburusiya n'Ubushinwa agatambuka. Bituma ibihugu bikomeye bitandukanye imyitwarire kuri iyi ntambara. Iran ikoresha iterabwoba ryo gufunga uyu muhora nk'ingabo yirinda kwicwa cyangwa se nyine kuraswa mu bigo byayo bya nucleaire. Isi itinya ko ikoze ikosa kuri Iran ubukungu bw'isi bwose bwasenyuka mu munsi umwe. Muri make Strait of Hormuz ni inzira ituma intambara y'akarere ihinduka intambara y'isi yose. Nta yandi mahirwe yo kuyinyura iruhande kuko nyine imiyoboro y'amavuta iri muri Arabia Saudite n'ahandi idashobora gutwara n'icya gatatu cy'amavuta akenerwa n'isi buri munsi. Niyo mpamvu muri uyu mwaka wa 2026 amaso y'isi yose areba uyu mwinjiro w'ubugari bwa kilometero 33 gusa, kuko nyine ariho hagiye n'umubumbe wacu uzagira amahoro, cyangwa se nyine nibo uzahura n'ihungabana ry'ubukungu ritigeze ribaho. Iyi ni nayo mpamvu isi yose yibaza icyo Trump yari agamije ajya gutera Iran.